Kanonye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano politike na diplomasi kugira ngo tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Amasasu benshi rero by'umwihariko gakomeje kugenda yumvikana rwose, urugamba rwose rukomeje kuba imbere ngero rikwegereza umujyi wa Uvira, ngira ngo ni zimwe mu nkuru tugiye kwa rwose twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Intare zasarambwe nyamuneka zikomeje gusatira umujyi wa Uvira mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaje tuginjiremo gatanu kuri gatanu. Nyamuneka rero aya makuru murabizi ko tuyinjiramo tubanje gusuza abantu benshi badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa ndetse n'andi agiye atandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa bariyo gatanu kuri gatanu. Bibutsa ko turi ku itariki zigera kuri 3 z'ukwa 12 2025. Tugiye kuba rero by'umwihariko tugaruka ku kijyanye n'umujyi wa Uvira, tubapudetinge tubabwira uko situation ihagaze mujyi wa Uvira. Rwose ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba biba ibindi, urugamba rwamaze kuba ruba imberenge, ibice byose byamaze kuzengurukwa n'intare zasarambwe, ibintu byakazi. Nyamuneka bakunzi babohoka ukire TV rero by'umwihariko munyemerere ibintu duhite tubyinjiramo mu buryo navuga ko bwihuse cyane, tubabwire amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi muri rusange. Muraza kunyemera tugaruke by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Nyamuneka rwamaze kuba ruba imberenge, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Mwenga, tubapudetinge Hazabalungu. Hari ibice rwose bikomeje kugenda bibamo imirwano ikomeye cyane, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera rwose dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze muri rusange. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye nyamuneka arebana n'umutekano politike na diplomasi by'umwihariko. Muraza kunyemera by'umwihariko tugaruke ku makuru ari magera aturuka mu misozi miremire y'iminembwe, by'umwihariko tubabwire by'umwihariko byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Ibintu byakaze ahitwa za Mikarati, za Nyamara, namwe mu makuru turaza kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, ariko kandi mbibutsa yuko bikomeje kuba bibi cyane mu gihe ibiganiro hagati ku mpande zombi bikomeje muri rusange. Sindi butinde rero nyamuneka reka mpite mbabwira yuko tubafitiye muganga gakondo, umwe mu baganga rwose barimo barakora ku bantu rikaka. Ni muganga gakondo uvura indwara zitandukanye, amarozi, ubuhwihirano, avura indwara by'umwihariko z'amoko yose, ibitegano, avura indwara z'amarozi agiye atandukanye, ndetse nyamuneka agaha imiti abantu nyamuneka babana byamaze kwanga ku bijyanye no kuba by'umwihariko bagira icyo bageraho cyangwa se bakubaka urugo. Avura byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko mugane muri benshi, kuko nyamuneka ugiye kuvuga ibyo avura ushobora kwira bugacya. Icyo nabisabira ni ukumugana kuri nimero ya +24 3 88 68 452 iyo nimero iyo umwandikiye rwose nyamuneka arabagufasha mu buryo bwihuse. Baba bagomba by'umwihariko guhita batangira kukwita kugira ngo bagukoreho byake mu gihe gito cyane. Sindi butinde rero nyamuneka nyemera tujye twinjira mu cyitwa makuru mu rugamba rwamaze kuba ruba imberenge, by'umwihariko mu bice byegereye umujyi wa Uvira. Benshi bati noneho nyamuneka umujyi wa Uvira intare zasarambwe ziraza kuba ziwufata mu buryo navuga ko udasanzwe. Igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kirashinzwa gutanga amasasu yo ku mutwe
wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanyije ku rugamba bakarwanya ihuriro rya AFC M23 ni mu duce twa za Kibaya, mu kibaya cya Rusizi, mu ntara Kivu Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Amakuru rero yizewe aremeza ko izi ntwaro n'amasasu byahawe FDLR byagenewe gukoresha by'umwihariko mu mirwano ikomeje gukara, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'abarundi abarwanyi ba FDLR n'umutwe wa Wazalendo bakomeje imirwano ikaze by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ni imirwano rero iri kuba mu bice bya za Rubarika hafi n'umujyi wa Uvira. Imirwano ikaba yaratangiye kuwa kabiri igakomeza by'umwihariko kuri uyu wa gatatu, ikaba ari imirwano rero yibasiye ibice bituwe n'abasivile byahitwa za Gatogota ndetse na za Kamanyora. Ibisasu rero by'ingabo za leta ya FARDC biri kugwa mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, ibintu byakaze, abaturage bari guhunga, ibintu bimeze nabi cyane. Imirwano rero ikaba ikomeje kuba mu gihe ikomeje AFC M23 rwose kugira icyo ikora kugira ngo yigarurire ibice birimo za Ruvungi, nyuma y'uko munsi wabanje yigaruriye agace kamwe k'ingenzi by'umwihariko. Ruvungi rero ni agace gafite icyo gasobanuye, kari strategique mu buryo bukomeye cyane, kakaba gaherereye mu ntara ngufi cyane uvuye mu mujyi wa Uvira. Iyi ntambara rero ikomeje gutera impungenge kare cyane by'umwihariko cyane cyane mu gihe abaturage b'abasivile bari mu nzira z'ubuhunzi benshi, ndetse kandi ibihugu by'abaturanyi biri mu Burundi ndetse n'u Rwanda bikomeje gukurikirana hafi ku by'umutekano ukomeje kugenda ubera mu kibaya cya Rusizi. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira, Ruvungi yamaze no gufatwa mu mirwano ikomeye cyane, by'umwihariko yatangiye rwose mu masaha ya mu gitondo. Ni imirwano rwose rero yatumye agace rwose gafatwa ka centre ya Ruvungi. Amakuru yizewe rero atugeraho aremeza ko by'umwihariko iyi mirwano rwose ifashwe muri iki gice gifashwe muri iki gitondo, aho humvikanye imbunda z'amoko agiye atandukanye, imbunda ntoya ndetse n'inini mu nkengero za Ruvungi. Ni nyuma y'uko kandi rero AFC M23 ihanganye n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, inyeshyamba za FDL ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Raporo zituruka rero ahabereye imirwano ziragaragaza ko ingabo z'u Burundi arizo zahombeye cyane bikomeye, koko imirambo yazo ibarirwa muri za mirongo yasanzwe yaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma yo kwinjira rero mu mirwano ikomeye cyane ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mirwano yasubukuwe mu rukerera rwo kuwa gatatu nyuma y'agahenge gato kabonetse ku mugoroba wo kuwa kabiri. Agace ka Ruvungi rero gafatwa nk'agace kari strategique bikomeye cyane, kuko karimo inzira ijya mu mujyi wa Uvira, kakaba rero kamaze gufatwa na AFC M23 mu buryo navuga ko budasubirwaho. Abasesenguzi rero mu bya gisirikare ndetse n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwa cya bwa muntu baratangaza ko iyi mirwano ishobora kuza gusiga ihungabanyije bikomeye umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, mu gihe yakomeza kugenda ifata indi ntera kuri uru rwego muri rusange. Ibintu byakaze rero nyamuneka va kuri bya bindi bajya bababwira, imirwano yamaze kuba ifata indi ntera muri rusange. Umutekano urimo kujegera bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Mu kanya gato gashize narindimo rwose nkuru amakuru bambwira yuko abambere amaguru bamaze kuyabangira ingata bigendanye no kuba urugamba rwamaze kuba ruba imberenge, ariko ibintu bigaragaza neza yuko umujyi wa Uvira usumbirijwe. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko reka mbibwire yuko n'ahitwa za Mwenga bimeze nabi cyane. Igisirikare cya M23 gikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo kize kuba kigaruriza bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Ikaba ari Mwenga rero nyamuneka ibyayo nayo byamaje kuba gateranzamba kanyina wanzamba. Isaha ku isaha igisirikare cya M23 gishobora kuza kuba by'umwihariko kigaruriye ibice bya za Shabunda, kuko kiri kurasa kivano za Mwenga cyerekeza za Shabunda. Mu bigaragara byo rero biragaragaza neza ko na Shabunda ishobora kuza kwisanga yaguye mu maboko y'intare za Sarambwe muri rusange. Amakuru ni menshi cyane rero arana n'umutekano, politike na diplomasi. Ibintu byamaze kuba biba ibindi
tugiye kuvuga amakuru bwakira bugatsa. Nyamuneka rero munyemerere by'umwihariko abakunzi bacu badukurikirana 5 kuri 5 tunabashimire, by'umwihariko dusoreze ahangaha kuko turaza gukomeza kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Murakoze cyane.